Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Moslanda Marngar Ubadeu Chairman ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association, Ulaong makinum ai ejahar nelet Meghalaya Human Rights Commission, namar habakado ane tingko barakasi, habede kejinja hamauring kneng menaga Southerik Naiwing arja arpusan. Habekran merkinong thok kubor Hashilong Press Club Uba Moslanda Ulaong, bagi basyo ekinong nyatrok ki debet ki pulit barjala. Ulaong belada ai ejahar angat ki magistrate berpulit khasi, namar kata kinam ujor shu namar ki lui bagi company bagi het sarkar ki wanra dekat divide and rule policy. Ure thu bagi don haduk laingut ki bemensau dekat jingsha shu ki pulit hak jingja hamauring kneng. Kumban shu pun kenmau kinong nya trok ki layeng hamauring kneng hak Southerik Naiwing ban pen pai ki trok company ki bakit dobilan bat hang ni lami ki jing mensau habalawan ki pulit ki basenran ya ki trok. To Meghalaya Kajol ini kumpu chairman di Meghalaya Commercial Truck Association. Ni walang ni akhmat sampai di media ki badai lagi media repair. Tengah aku boleh langi fiber optik. Ki barang Meghalaya Kajol ini nak post bisa highlight di JE Jomi. Bat ni long ni ru dengan JE Thailand Kajol Piru. Penmi JE ki bani kumpu association dia kumpu post. Tentang kejinguan ini yang dirong halor ke bentang ba ila de rai na kalian coba association halor ke jingjia ke ba jia hamor keneng kadon ke jingjia ke ba na kalian di bawah cokaan gila kadon ke jing mensau na kalian jogi para dekor ki jogi kini para dekor jogi ke lawan sau di don di lawan sau na kita adu mentar ki kalian jogi ki pala bandayat bah te nakaliang jong iwe de prakot juniru ta syok mo daga trong suloi isa patai ni daladi aman kin patai nakaliang jong ki ya ka bajia te re ka bang iwan huni kalong ba ngi ko apa persai nakaliang jong association ba ya karai jong ko association ni bun trai ka lakwi lenti ba nakaliang jong ngin ngilej bun nakaliang jugi lawyers berkiwi-kiwi ki ba ngirai consult tips pangkaan ti kibun ba ngira tho ki ba aji mo dingi ba ngilej human right lani ngina ya henry nakaliang jungi semungu nakaliang jongki long kemi ki long pa larang ba association ki jungi nang ta na ki samla somewhere ba na po asen ni ina bu ya koi karai ka ba na try ko ko kin ki bu ba jikli kata kalau banginum le siya ka human right nani nginum le na fa namar ba habang iya nata gini jingjia na try pure gini jingjia mata bagi kendit benri menta naduk wasdam ya kani ka kam ka ba shwa bagi neki habang iya kran berkini ki company ke cement no ibade barzala ni le iya ka bor ka jongki ba ki ala ban control lut ba umpoy du uput bagi ni pluma lali bali mensau mengiru kidon tak bor ka pakraw ba bat ki yale bat ka jur ba menta kata ka divide and rule policy menta kila pentrekom kum ba trekam ki bor de sinchar ki british india ba sinchar di india badon kata ka divide and rule policy tingu kum ki kum ga association mo babun ngile perkhat ba kani kadai ka wei ki butu ba menta badon kata ka divide and rule policy apreng jongi menta divide and rule policy kalau ngapreng pai ba bat ki officer sarkar bat ki nontre po jong sarkar balai ngishim ya kali banginom ai syaka nginom ai syaka human right commission nyam ai fa ya namar ba ko di gamot ka human right commission na dang ni le complain lang ba kini saki sabut kini gijing tho jing ta ba je to kasni athai kinom pe ya ka issue ga jumi kinom mat ka ga issue ga jumi rani ni yakun nam ta issue bangin yo ban ya khau khun bangin sa ban tia ya ki kun dikti bang ya kun asuro nam ta bangin yo ka hok ka jong tegani human right commission ada ila tho ya ki lani IFA habakut kan khanyot ya ka sarkar kata ka jingnam jumi bat kini ki he sarkar kum bolong hi bla je shumon keneng ki ki ban ngat kin ngat ki paradok ki jumi kata ngat stikana kin ngat ki officer kasi nadu ki magistrate kin ngat ki he police ki bari kasi but ngang ningit scam ba andala la ai ka tengru wat ki constable kasiru kin ngat anta te nang isai la ko por long kini ki badai ki barzala kilai
kat bayar kabor laporan kam lagi bar jalan jorong du kiban ngat pada yang tungku mengi kalong bayar pedeng mengi bar ki praksi kata gede gajing lap kajungi ber gajing keren di para dokter juga association mat kani kan mi ya kata kan divide and rule policy pedeng ba bat nama pedeng jungi lada ngilap mentah ni jingap kajungi bapun ba kini ginong trade officer kasih ngilap ni bapun ba bat pun ba wat ki constable ki badai ki pulit kasir ngau ki pun ba ki badan kam sin idri ki ba kam idri ban yang ni ba kajing lap kajungi kata te hendrai nakalian joko sarkar ka bakut kemut ki punya tungku yang ni bat kini ki nong trade sarkar ki badai kasih bat ngile i ya kata kala jur ba mentah kani gade ki divide and rule policy ka baklan ba mentah te nakalian majungi ndala langat ka jinge kala wan ka enquiry ha bakut ki ngat maki para kasih jinge Tena kali majungki kingat sibut magacing namar makiru kisakri usoka kisakri naman tawan pa ban pesal ban petia ikun ikti joki. Te ki gimnon option shoot nama kadon laka. Ngipat abang imi samadan yakun yakaho. Ndai ni yakun persa usoka yakun berki factory simen bagin yo ya kata ka hok kumang ladawa kumang sokaru apa ye keren dalapan i daladi nakali am jong di TCM bang ba ka bagin dawa kade ka badai berkila manjur ya kata. Kalau daging dawa ya kabade, nang try na kalian jogi kin ayo. Ya na kalian jogi ngiso ko amba, na kalian jogi ni para khotro habang ya keren ki rumah karai lang jogi. Haba na kalian jogi ka asion mi long yi pet ni hab sumar min sukheri da mangi. Ya gini para khot. He bin la ban kli na ki, maki le ki ong nim don kam. Watch tin ka na association. Ki ong in balahi, in trehi, in sumar. Na marbangi ya mi i shamadan bandawa ka jopo. Rekum ka association ni lakran ni jadi bayi ngesem ki joki berkhot ba kade ka hok ka jungi kum ka kunun bani ne sumala e nakalian jungi ni kwa ban pensai pi ka lomba dei ita idau bangim kwa mata ban ya jengai ya kam nakalian jungi ka association namar mi lam ba kali kade ka buntu ka ba nakalian jong kini ka ki he soka ban nakalian jong kini ki he spa ki beri company barjala ki kwa ban hikai ni menta ban phanyon ni ban plumar ni para kasi bat ki hikai ki shim ya ni ka tools tum kata ka divide and rule policy te na kali ajungi kum ki asion ki bala ladon ni asion yo mun ni long mi long ba i jinga ya ni ila yarai ba ngin kiar ya kum ni nginum tre lada ai bangin satit ai bangin sabom wala on ba ai ni bangin ni kun hadu bangin ta ya pro ni hadu bangin poisi bendiru katnu pausin katnu por bangin le nakalian jungi ngila ngiloi bangin nginman hida mangi yo gini gijinge ndri nakalian jungi bangin le peninja ko mangila tet ngilo i ya gilo jungi para kasi para dokter senam ban mi ya ta divide dulu polisi pre nginum tre pre shi benta ta kade ka bangiwan ni taksi plan ki repot aku tugas ngi kenen ni dua yang rob ni ki pulit ki bano squad itu kali company pergi transport ki squad no ying banyak no ki tay di lubang ki shop di timah entah macam tay lubang ni pet no banget pet dilatih di sini lah pet no kayak berjaya, people kayak berjaya, cuma. Jadi sebenarnya ban toro tim bom yang toro kejatan, mansau kejat. Siapa yang bikin film Boston Grenade? Kalau yang macam ibu yang jadi, yang drop persya yang di drop simen kita, yang dibayar persya yang ada di strike. Ni persya ni lek ada keborang, ni tak fikir nanti. Dan keren je kali papan pagi kita menjadi kau, entah. Bilang dulu macam besar. Kepada pang kita tu, baju pang English. Itu kerja mensal kita dalam di nonton tu bom. Dia nak buat. Apa sekarang lagi dekat tepi besar macam jalan ni. Ki khot jungi ki ba man sautur ki dei kini ki laingun andai don gitu ki ba naki khmat ba ki sat khmat don ki ba shabom da ki lathi te labuni ba bom lathi te ka e ba ngi la tu si bling so ngi pi ba
kata kabantang mangi kwa man le ngadi ba road policy nama ki babom jur ba ki babom ngi tu si kide ki force ki ba nilap nam ki ba de ki ba jala kimde ki try jala babom ngi but kira kini kini ru kilap ya gaji sha sakini na iru badal ki parad khot ki jongiru ki ba 1 kilom kimi ki ba disha tu lada kide keren ina le ki presu ba ya don lang tu biatu bawan tan ni kina tiru kide ki makajin bom itu teman yang bersepak bagi tidur barla teki om dari CRP kemudian bagi wantan gitu ki longkmi dah kabor hari dia namar ke jing don lang jom pak ba kamu lala ban thangat ya kata haru Kita mau meninggal jadi skor itu tradisional industri dari company ni, orang beli CRF ni dulu. Itu kasih ki basyo apa bom memang imat mat seperti gumia iba aru por bom na kani mo por papai ti na kalian jong iru hadu ban be iru umode na kalian jong ki polis ki monde ki try jala me tamba makite ki ombe ki barsana ki ombe CRP ngale jong ki omta tamba ki de ki barsala ti bom mi jong iba ba dia kiniru hadin bala bangila ya thia ni ba bom na ti kuntu omot ki babon ni ki ba cha chingi ki de ki force barsala adu ka ti ki kran be jaga dah tidak nak. Baik kamu boleh tu. Lah dapat sepak mupi. Namari itu tang dihadin balai apral lupa ba apral. Di sepak mut don bi. Namari itu sang dala. Hamar balai marang syakem. Ngai iban bar yang apa syong apa ka. Athebak tu ga bulletproof mo hapo. Di bar ko di scenario ya kamut ba ngai syong yang turun surok ini. Jadi dah ada bom, ada shock, ada peralun kini pakai. Kemudian kita lalu memang cicaka, kita pun bahapi. Lalu kita lapan, awak nombor terakhir buat dia kan nombor kita ni don tu siro. Semua ide itu ibu oma, ibu so ya kau kelab kajik tu. Saya itu. Sebelum dia berada. Awak mesal ini. Ya ketugas ni baca amar kenyang dai. Longkum ni. Aku tu por ya ki mangi de mangi ba sedang cua ki por bawan ki pulit pun dah ki pulit di sedang ngigi sipum pai kali bawan ki beskuat nang teh napa umlong deh umlong trai ki wan squad ki kili dan si sepak tadi lagi ki squad dia tu por dia lawan dewi ketrok tinggi sipum pai di ketrok andai speed ci san ruminate supen air tu kas terang mungkin begitu ngat dalam sanong ni nak kerja ni masun tu ke bami ya lenyo cha sis tu kan jangan tak abdan hiu kulit so dengan namanya dia tang siding tengah lapat kan